Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Kaze kandi mu kiganiro Saveur Divine. Uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Turashimiye Imana yama idutabara, si rimwe si kabiri Imana idutabara, si rimwe si kabiri Imana itugirira neza, si rimwe si kabiri Imana itunezereza, si rimwe si kabiri Imana iducira inzira. Turayishimiye rero ko yaturinze, ikaba yaratugwaniriye intambara nyinshi, ari zagaragaye mu maso yacu n'izindi zitagaragaye, ariko ico tuzi turabayeho kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ihora iri maso, Imana idahengeshanya kudutabara. Turaba ijambo ry'Imana rero dusanga hariya mu ikete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 4, duhere ku murongo wa 20 dushikane kuri 24. Haravuga ngo, ariko mweho nimweze Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we, nk'uko ukuri ko muri Yesu kuri kubabwira ku vy'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa n'ukwifuza k'uruhendo, mugahinduka bashasha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu mushasha yaremwe mw'ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Imana idufashe cyane. Turaza guhagarara cyane kuri uno murongo wa 22 havuga ngo, kubabwira ku vy'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo. Imana idufashe. Uko kutubwira n'ukuri kuri muri Kristo Yesu, kandi Kristo Yesu niwe kuri. Imana idufashe. Tuvuganira ijambo ngo twiyambure umuntu wa kera. Umuntu wa kera n'umwansi wacu. Umuntu wa kera aragomba kudukura mu vyasezeranywe. Umuntu wa kera aragomba kudutandukanya n'Imana. Uyu muntu wa kera agwanya ubugingo. Imana idufashe kandi dushoboze kwiyambura, kwirukana, gutsinda uno muntu wa kera. Uko umuntu wa kera ivyo yama nibyo mwemu yanka. Yama byinshi, harimwo urwanko, hariho inzigo, hariho ubusambanyi, hariho amacakubiri, hariho kwifuza, hariho kurakara, hariho kujingitwa, hariho kutanezerererwa ineza y'abandi n'ibindi byinshi cyane. Uwo wa kera rero tumwiyambure. Nimba Pawulo yandikiye Abanyefeso canke iri jambo ry'Imana riduhamagarira kwambura umuntu wa kera,
nuko hariho uwundi mushasha, kandi uwo mushasha ngo yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Uwo mushasha nawe tugomba kwambara tumaze kwiyambura uno wa kera, aduhamagarira ubugingo buhoraho. Yadusezeraniye ubugingo, yatuzaniye ubugingo, yatuzaniye intsinzi. Muri we niho turonkera gucungurwa, muri we niho turonkera gutabagwa, muri we twaharonkeye amahoro, twaharonkeye umunezero. Imana ishimwe cyane. Twambure rero uno muntu wa kera. Uwo muntu wa kera yagaragaye ari mu banyamahanga, kuko Pawulo yarabivuze ngo babaye ibitimbe, bishira mu ngeso z'isoni nke, mu gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije no kwifuza. Imana idufashe cyane. Pawulo yandikiye rero aba banyefeso arababwira ati ntimugende nk'uko abanyamahanga bagenda, nimukore nk'uko abanyamahanga bakora. Imana ishimwe cyane kandi dufashe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riduhamagarira kuva mu byaha, riduhamagarira kuva muri ibyo tudashobora gukorera ku mugaragaro, biriya byose dukorera mu muzimagiza, biriya byose Imana itanezerererwa. Imana ishimwe, biriya byose bidahimbara Imana. Ibyo byose tubivemwo, tubihunge, tubyiyambure, tubigwanye, twambare Kristo Yesu kugira ngo aduhindure, atugire bashasha. Imana ishimwe, atwuzuza amahoro, atwuzuza umunezero, atwuzuze ubugwaneza, atwuzuze urukundo, aduhindure bazima. Imana ishimwe cyane. Pawulo yarasubiriye kandi yarandikiye abikorinto icete cya kabiri, cya ikete rya kabiri. Pawulo yandikiye abikorinto igice cya 5 umurongo wa 17, yavuze ati nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishasha, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bishasha. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu amaze kuba ari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishasha. Ibya kera biba bihise, biba bigiye, ibyamurega biba bihanaguritse. Imana ishimwe cyane, kuko Yesu icete cyaturega yarakibambye, ibyatwagiriza imbere y'Imana yarabihanaguye. Muri Yesu twaronse gucungurwa, twaronse gutabagwa, twaronse kuruhuka kw'imitima yacu, ngo byose biba bicitse bishasha. Twinjire muri Kristo Yesu, kuko yaraje kutugobotora, adukura muri bya bindi Imana itanezerererwa, adukura muri bya bindi bya wa muntu wa kera. Uwo muntu wa kera ni ukumvira kamere, ni ugukora ibyo kamere ishaka, ibyo kamere yifuza. Imana idufashe cyane. Twibukanye yuko abana b'Imana, abakristo, hari amazimano twiteze, hari urugendo turimo. Nigeze guhura n'umuntu mbona arashagije, araberewe, yambaye neza cyane, ariko arambwira ati ngo ndagiye, ndanyarutse, ngiye kugura impuzu nshasha, imyambaro mishasha, imyenda mishasha, ngo kuko ngo ndafise audience kwa perezida, mfise umubonano, hari ijambo ngiye gusaba umukuru w'igihugu. Abantu bafise umubonano kwa perezida ntibagenda uko bashatse, hari ukuntu bitegura, hari ukuntu bambara bagashaza bakabegwa. Umukristo wese ugushaza kwiwe, ukubegwa kwiwe, n'ukwambara umuntu mushasha, uwo ni
Kristo Yesu, ni ukwemera Yesu akakubamwo, ni ukwemera Yesu akakuganza, ni ukwemera Yesu akakwambika, ni ukwemera Yesu akagusiga, akaguhindura, akakugira muzima, kuko ukiri mu byaha uba warapfuye, ariko Yesu iyo amaze kukwinjiramwo aba akuzuye akugira muzima. Twiyambure uno muntu wa kera kubera agwanya ubugingo, twambare umuntu mushasha, uwo ni Yesu arakurindiriye. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Birashoboka kunyumviriza utarinjira muri Yesu, ni winjire muri Yesu kugira ngo uronke ubugingo budashira. Twibukanye yuko hari igihe wandikiwe uzomara ngaha muri ino si, ariko uragomba gutegura ubugingo buzoza. Ni muri kino gihe nyene ugomba kubutegura, ni muri kino gihe ugomba kuburondera mu kwinjira muri Kristo Yesu, kuko niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Imana ibahezagire, Yesu abagirire neza, abagwaye abakize, abarushe Yesu abatabare, ibibazo byose urimwo Yesu akubera umutabazi. Shalom shalom.